Ocupaciones, profesiones, Lurahuinaca. Comencemos. Arjatiri, abogado. Kojiri, médico. Yatichiri, profesor. Payapaya, policía. Aichalhiri, carnicero. Pitiri, tejedor. Kuyukitu, carpintero. Payiri, cocinero. Taxiri, lavandero. Utaluriri, albañil. Uiguiri, granjero. Keguiri, chofer. Aljiri, vendedor. Pichiri, barrendero. Tantaluriri, panadero. Anatiri, deportista. Yapuchiri, agricultor. Hakuri, contador. Haliri, atleta. Pusiri, músico. 1. Abogado. Payapaya, arjatiri, pusiri. Arjatiri. 2. Panadero. Tantaluriri, taxiri, kojiri. Tantaluriri. 3. Cocinero. Payiri, yapuchiri, pichiri. Payiri. 4. Chofer. Aljiri, keguiri, pichiri. Keguiri. 5. Carnicero. Aichalhiri, hakuri, anatiri. Aichalhiri. 6. Profesor. Yatichiri, anatiri, uiguiri. Yatichiri. 7. Carpintero. Yapuchiri, kuyukitu, tantaluriri. Kuyukitu. 8. Vendedor. Keguiri, payapaya, aljiri. Aljiri. 9. Tejedor. Hakuri, pitiri, haliri. Pitiri. 10. Lavandero. Aichalhiri, taxiri, haliri. Taxiri. 11. Médico. Kuyukitu, pitiri, kojiri. Kojiri. 12. Albañil. Utaluriri, aljiri, uiguiri. Utaluriri. 13. Granjero. Keguiri, payiri, uiguiri. Uiguiri. 14. Barrendero. Pichiri, pitiri, taxiri. Pichiri. 15. Policía. Pusiri, payapaya, utaluriri. Payapaya. 16. Agricultor. Yapuchiri, aljiri, arjatiri. Yapuchiri. 17. Atleta. Yatichiri, haliri, keguiri. Haliri. 18. Contador. Payiri, kuyukitu, hakuri. Hakuri.
19. Músico. Pusiri, payiri, aichalhiri. Pusiri. 20. Deportista. Arhatiri, tantaluriri, anatiri. Anatiri. ¿Cuántos aciertos obtuviste en el test? De 17 a 20, excelente. 11 a 16, muy bueno. 6 a 10, bueno. 0 a 5, insuficiente. Hiki sin kama, paisuma.